Mamuntilan kita niyo pipo insyaallah. Magsupor. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. ثم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وبركاته. Jari waktu ini insyaallah subhanahu wa ta'ala kuma kita niyo pengajian dain ha Quran maha mulia parman sinallahu subhanahu wa ta'ala dain ha surah Taha ayat kawaluan tagdua parman sinallahu subhanahu wa ta'ala wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada. In ayat ini beta katut tanyo si mga sila mananafsir long niya muna-muna in kamaksuran niya parman sinallahu subhanahu wa ta'ala in akulong niya umampun ha mga sila amin magtawbat marikako. Sarta in pagtawbat niya amoy in halawng pag-iman iwan laung ta doonhan kaya kakambalansin pag-amal salih. Yung pag-anon amal salih, doon ha, namunayin amal, miya matuktudyo pa, yang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, amin napatarang sin pamhu nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amon tim pag-anon amal salih. At niya amal amuyin, sawasa siya patuhan Rabbul Alamin, karena inyaon katantan daing hapiang daakan sintuhan nato Rabbul Alamin sarta inyaon piatarang sindaak niya amon pamu nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amon tuin sifat sin mga tao amuin katawbaton sin Allah subhanahu wa ta'ala si mga padusahan nila bang sila magbing na pa Allah subhanahu wa ta'ala tumawbat sumanggup amo hindi na nila na balikan yung mga kakahinang panulang pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amod to mga palanggungan sing kami agama Islam. At inahisyusulong ni magtawat malikako na tawbaton ko sila. At iniya doon handilan sin Allah subhanahu wa ta'ala kaampunan habang mayan yung pagtawbat nila doon halawng pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala iwan doon haon kaya kakambalan ng pag-iman sin pag-amal saleh. Amad to mga katawtay manghuran agama Islam. Na impagyanon lang niya pagtawat doon haon na munain nagbalik siya patuhan Rabbul Alamin puas daing ha uno-uno na biya mga pakaradyaan di kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala biya na sin kakupur, biya na sin pagsirik, biya na sin pagnipak, iwan na sin uno-uno na tibayhuan si pagmaksiyat harap patuhan Rabbul Alamin. At ini pag-ianon pag-iman doon haon amin pag-iman bukon ini gimuha deng hasimod sadya buat malengkan pag-iman in puunan niya daing habigi jantong niya
sarta doonhan kakitaan in pag-iyanon pag-iman, doon hanggaw ta pamaranan niya, amoy hipakita niya pa Allah subhanahu wa ta'ala, in siya nagaamal sinpiang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, hakahinapusan niya, biyayta sintuhan Rabbul Alamin, kato taniyo, tumahtada in mahuli roon haon, amoy in na halawm siya hidayat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hating maksud sin halawm hidayat sin Allah subhanahu wa ta'ala, amoy in nagpabuntol siya doon amoy in ini kakahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, iban laungta sin kamatauran nagsisibo in kakahinang sin sila bihan kataan-taan doon asun na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ay istaqama ala sunnah wal jamaah. Amuin laungta titindukanan nila in kakahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hakatan sin waktu nila. Naman jari in ayat ini biyata kato sin mga wasayat in hambuk dan mga parsawaban hikatawbat sin Allah subhanahu wa ta'ala haipon niya amin tawbat an-nasuh, amin di niya napagbalik-balikan himinang sin langgal sara pa Allah subhanahu wa ta'ala, hakatan sin waktu, iwan katan sin pardusahan, amin di na siya himinang bihat. Hawiya sin parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Iban, pagtawbat kamu, harap patuhan ni Rabbul Alamin. Kamu katan, mga bariman, na murah-murahan, in kamu lasahun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hati niya, bang lasahun na sin Allah subhanahu wa ta'ala, puasun na sila rin mga kataan, amin pardusahan hatat kalain sila yaon, nagtawbat na sin matan-matan pagtawbat pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Amod to mga palanggungan haagama Islam, amod to impanagnaan lang ta dahil mga parsababan bihan rahim. Amin mga sila, nakahinang sin kasatuan, nakahinang sin pianglangan sin Allah subhanahu wa ta'ala, mahuli dahil hapag hinang nila, nagbing sila pa Allah subhanahu wa ta'ala, nagtawbat, na pag-ubos dunhan, ampa sila na maratsaya, matan-matan pamaratsaya, dahil habigi jantong nila, sarta iaagaran doon hansin, pag-amal, patuhan Rabbul Alamin, doon hakatan piyang daakan, sin Allah subhanahu wa ta'ala, na laung niya bunalbun na tuod in Tuhan mo ya Muhammad, puas din hapakaradyaan hinang nilayad to, na in Allah ta'ala baing ampunun, iman baing lasahun, haamin mga sila nagbalik pa Allah subhanahu wa ta'ala. Damikyan, hikaruan niya rin mga parsababan, beta dun ni wa min a'zami asbabi al-maghfirah al-imanu as-sadiq billahi ta'ala wa amruhu wa nahyuh wa wa'duhu wa wa'iduh wa thawabuhu wa iqabuh wal imanu bi malaikatillahil kiram al-bararah. Daing ha mga salaggo-laggolong niya parsababan, sinhikaampon sin Allah subhanahu wa ta'ala, amuna in pag-iman matan-matan, daing habigi jantong sin tiap-tiap ipon, pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala, pamarat siya doon ha, piyang daakan niya, iban sin piyang langan niya, iban sin uno-uno na pakaradyaan, mapatuthalian, amuin hasupayari sumampay kaniya, iban na singkatan mapatot niya batukon,
kakahinang biyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala, labi luwa na to din yan napatarang sindaak niya pamho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin bang niya hiruhong ing kakahinang niya, doon haon magbing kanya in kaliruan, sarta mamarat saya si mga kamalaikatan sin Allah subhanahu wa ta'ala, kata namin wayroon piun niya, ing katan pamarat sayahan, in daak sila magmamaksiyat pa Allah subhanahu wa ta'ala, bang unuhadya indaakan kanila amod to hinangon nila, na iwan in sila yaon nagtataat misan wala sila diaak sin Allah subhanahu wa ta'ala, na habihad to wayroon liat sin waktu malupas kanila wat malain kanin sila ini namumuji pa Allah subhanahu wa ta'ala, doom iban adlaw di sila paglaulon di paghapuson, habihad to iwan damikyan bihad to yung pamarat saya nila mga malaikat, iwan namamarat saya doon haamuin ini kitab sin Allah subhanahu wa ta'ala, piya naog sintuhan Rabbul Alamin, pa mga daak niya, dahing hapanagnaan niya tuhad to, panagnaan daak amo na inno alayhi salatu wassalam, bihan sampay biyeta doonhan miabot intaod sing kitab, piya naog sin Allah subhanahu wa ta'ala ring atas langit, hanggatos iwan sin upat kitab, doon haon, sarta doonhan in amin upat kitab sa lagu-lagu lang ta sara dahing Allah subhanahu wa ta'ala, amo na in upat kitab, kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, iban kitab Al-Quran. Amo yan mga katawtay manghuran hakama Islam. Na ini sambil biyayta kato tanyusin Tuhan na to Rabbul Alamin, halam sing Quran mahamulya, haparman niya, wa nazzalna alaykal kitaba tibyanan likulli shay wa hudan wa rahmatan wa bushra lil muslimin. Suratun Nahl ayat 8 siyam. Biyata sin Allah subhanahu wa ta'ala, iban lang niya, napanaog na mo kay mo, ya Muhammad, in kitab. At kitab doon hay na amnain Al-Quran, na inyan katantan, wayroon na kulang niya, jukop na siya. Tanda niya na jukop in pag-agama. Doon han katan, amoy in daing hapanagnaan sampay pakahinapusan, amo na in laungta namutusi kaniya in Quran mahamulya, amo na in kahinapusan kitab na panaog sin Allah subhanahu wa ta'ala ring hataas sin langit, na doonhan nagdara sing kahidayatan, iwan rahmat daing hatuhan Rabbul Alamin, sarta pagpakuyag hakatan kamusliman. At inya pagyanon kamusliman doonhan, muslim usog babae maas bata, hay siyo-siyo in mag ini ang gawta kaniya, himinang sinuuno-uno na piyang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, na amoyad to in dihilan sin Allah ta'ala kakuyagan. Alladhi arsalahu Allahu rahmatan lil alamin wa ja'ala ummatahu khairal umam wa kitabuhu khairu kutub wa syari'atuhu afdalus syara'i' wa akmalallahu lahu li ummatihi dinahum wa radiyahu minhum wa atamma alaihim bihi an-ni'mah fa lillahil hamd. In kahinapusan amo na yung pamuho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amoy in laung ta imam sing sila katantan, iban kahinapusan na raak sintuhan na to Rabbul Alamin, amin dia aksin Allah subhanahu wa ta'ala nagdara rahmat pakatan alam, iban hinang niya in ummat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sarayaw-rayaw ummah, ini
Amin biyay ta kato sintuhan na to Rabbul Alamin. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. In kamu yan, atin ya umat si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amimbattan umat niya. Khairu ummah. Hisim pagyanun khairu ummarun hay nirang ha umat si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amo na in nagdarasin dua sifat wiyajib sin Allah subhanahu wa ta'ala mapatut na to paganggautaan may ta sila sa rew umat sabab in sila ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. In sila ini mangdaak paamin marayaw piag marayaw sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iban in sila manglangi, daing haamin hinang mangi piag mangi sin Allah subhanahu wa ta'ala. Daing ha mga salago-lago hinang mangi, amo na in hinang bid'ah. At isim bid'ah mo na in hinang bago, bukon lamud haakama sin Allah subhanahu wa ta'ala. At iniya bang siya bukon lamud haakama sin Allah subhanahu wa ta'ala, kakilahan taroon, wala siya nahinang sin pamho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uno-uno hinang, wala nahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, di na to manjari hisiplit palawm sin agama sin Allah subhanahu wa ta'ala, sabab way kapatut na to, misanin Rasul sallallahu alaihi wasallam, wala na nakakanap sin agama sin Allah subhanahu wa ta'ala, in siya, in pagpasampay niya, uno-uno na sadya indaakan sin Allah Ta'ala hipapasampay, iwan sin mga hipalang kaniya sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala ng mga kakainang bukun amo hadyan. In katan gumawa, suara ring hasimud sin Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, inyan katan daing ha Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karna in siya, di siya magbibigyan, manglalangi, daing hainang mangi, piag mangi sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Amo ato mga katawtay manghuran haakama Islam. Sarta nadara in Rasul sallallahu alaihi wasallam sin sarew-rew kitab amo na in Quran mahamulya iban launtasin sarew-rew sara nakalabi nakataimbabaw daing mga kasara-saraan nakauna in tanda niya, ini Zabur, in Taurat, in Injil, na di na siya kakunahan yadto buhiun karna in kata. Sampai sindaak niya kahinapusan, amo na yung pamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jiyukop na roonhan, in nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala, halawman niya, angkan na subay na to ini daran kita na mumuji pa Allah subhanahu wa ta'ala sarta tumukbal sin pagsukur iban singkatan ini pamuji pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan mga katawtay manghuran haakam Islam. Damik yan hikatunya daing ha mga salago-lago parsawaban hikaampon sin Allah subhanahu wa ta'ala haipon amunain al-amalus salih al-khalis lillah al-muwafiq li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Na long niya in sa lago-lago din nga mga parsawawan hikaampun sin Allah subhanahu wa ta'ala haipon amunain ipon kahinapusan nag-agama sin Allah subhanahu wa ta'ala amunain ummat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amunain mag-ammal sila sin ammal sa rayaw-rayaw. Amuin piyag marayaw sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sarta tulus ikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala. Iban nag-aagad. Iban sin mutabaah. Paamuin kakahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. In ikhlas, iban sin mutabaah ini mga katawtay manghuran. Daing ha mga ulama, ngiyanan nila. In ini, daing ha, sarat sin hikatay sin ammal sin, ini umat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati niya, pagka siya sarat, bang ikhlas sadyain hinang mo, wala siya, nagtupan iban sin,
panghindo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam di tayo maun. Nagtupan na ingkatan kakahinang sinhambuk manusia yaon, hakakahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sa sumakawa way ka-ikhlas, di tayo maun sin Allah subhanahu wa ta'ala, mga katawtay mangur. Subay siya iwan ka-ikhlas, sarta nagmimisra iwan sin pardaakan, piyang daakan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, iwan singkatan piyang langan doonhan, ia ayaran sinambuk pahambuk ing ginhawaran niya, di niya lamuran sin hinang amuyin piyang lalangan sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Sibo daing kaaunan paghaji, sibo daing kaaunan pagbasa sin Quran, pagjikir pa Allahu subhanahu wa ta'ala, panghindua apatuhan Rabbul Alamin, pangayo kaampunan pa Allahu subhanahu wa ta'ala, iban maghinang parsugpatan pa mga asukampung niya, iban sin maghinang marayaw pa mga pangdaig niya, ini katantan, subay magmisra doon hayan, in kakahinang, doon haka-ikhlas, iban sin amuin hinang, ini singuran sing kita yurul dahing hakakahinang, sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amo yan mga katawtay manghuran, agama Islam. Intanda niya, sin kakuyakan dahing Allah subhanahu wa ta'ala biyayta kato, haparman sin Allah subhanahu wa ta'ala hasura Luqman, ayat 8 pa ayat 9, parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, innal ladina amanu wa amilus salihat, lahum jannatun na'im, khalidina fiha, wa'adallahi haqqa, wa huwal ajizul hakim. Bunal-bunal to din mga sila nagparatsaya, simatan pamaratsaya. Sarta nag-amal sila sin amal sa rayaw-rayaw, piyag marayaw sin Allah subhanahu wa ta'ala, kanila insulga, amoy in nahipo sin nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala roon halawman niya. Jannatun na'im, khalidina fiha. Kakal na sila roon halawman sin sulga yan, ini janji sin Allah subhanahu wa ta'ala matan, kana in Allah subhanahu wa ta'ala siya in nagbabaya singkatan pakaradyaan niya, iwan in siya amoy in maingat magpatup, maghantang sin hukuman, amin siya in nagdihil, magtupod sin kata nikmat pa amin ipon niya, misra iban sin parsukuan niya asal dirihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala kanila. Amo yan mga katawtay manghuran, haagama Islam. Manjari in hikaupat niya rin ang mga parasababan. Al-istimraru alal iman as-sadiq wal-amalu salih wat-taubatan nasuh madal haya hatta al-mamat. In hikaupat niya ring hasalago-lago parsababan, sin hikatawat sin Allah subhanahu wa ta'ala haipon niya nangayo tawbat, amin law niya roon haon tutog, in pag-iman, sin hambuok, nagnangan Muslim, sarta matan in pag-iman niya, dahing habigi jantong niya, iban sin pag-amal niya salih, haamin wala gimwa, dahing haaturan sarat sin Allah subhanahu wa ta'ala, sarta in pagtawbat niya matan amin wayron bingan, ha lugay khaliduna fiha, jazaan bima kanu ya'malun. Bunal-bunal tuod, laong sintuhan na to Rabbul Alamin. In mga sila naghimumungan, Rabbuna Allah, intuhan na mo amunayin Allah. Sarta daawa nila, imbisara nila, nangako sila sinway pagtuhanan nila ruwaing buat malaing kanin Allah subhanahu wa ta'ala, sarta nagpabuntol sila,
sin kakahinang nila roon haaturan sara sin Allah subhanahu wa ta'ala, amuin wayroon sila nagpasud sin hinang wayron kapus paiddahan labi luwa na tuod inyaon hikapakpak sin karayawan nila na lawang sintuhan na to Rabbul Alamin, wala khawfun alayhim, wayroon na kabugaan nila. Insuon nila kamatay, di hikabuga. Sababing katahan mapatay. Hati niya amunay mga tao bang dumatong na in ajal nila, gamayan kuyak insumud palawm simbigi jantung nila. Walahum yahjanun. Iwan di na sila masusa sinikabin nila. In anak kasawa nila. In anak bana nila. Di na sila mag-uog. Sabab kaya ingatan nila. Aun dayaon rijiki iril kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Asal aun parsukuan nila. Tiyatakan sin Allah ta'ala. Hatiap-tiap ginhawa. Lumahil maripalauman singgumi ini. Yampain manusia umumul hanggatus kauhanadlaw. Halawm simpakandangan ni ina niya. Parahan na siya sing sukuran upat parkala doonan. Amin yaon na in rijiki niya. Salugay di niya maubos di halawman sing gumini. Di sin Allahu Ta'ala tangsuon in kabuhi. Dain doon hajasad niya. Subay niya na maubos in kata niya un nikmat amin kiyadar sin Allahu Ta'ala. Atawa siyuko doon kaniya halawman sin gumi ini. Mga katawtay manghuran. Hagam Islam. Ulaika ashabul jannah. Naim mga sila yaon, sila intagda po sin sulga. Sulga khalidun. Amin sulga kakkal. Piha jazaan bima kanu ya'malun. Doon halawman sin sulga kakkal yan na yan na yung katan tutungbasan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tungbas sin paglugto nila, amal nila, dahil di halawman sin gumi ini. Mga katawtay manghuran, haagam Islam. Naamo yan, insubay na to pa, amuhon hakatan sin kakahinang na to, insya Allah subhanahu wa ta'ala, bang na to yan maurol katantanim para sa baban yan, sarta, doon hayan, tulos ikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala. Miyamagad doon hakakahinang piyang daakan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, na way na pagduwarwa, makasud kita roon haamin, taubatun sin Allah Ta'ala impardusahan tak harap kaniya, na mura-murahan, inyan katantan, madauhat sinambuk pambuk den kato taniyo, haamuin, lang ta, jima jaga singkatan kakahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, matilo sa himinang simingod hakakahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam na mura-murahan papagbarakatun kato tanyo in waktu na to insyaallah subhanahu wa ta'ala khairal akhirata wal ula warzuqna ta'atak ma abqaitana wa'idna min syururi anfusina wa sayyiati a'malina wa'idna min adabin nari wa adabil qabr wa fitnatil mahya wal mamat wa fitnatil masihid dajjal. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. من المسلمين